Ni pravi. Ni pravi. In kako se ti odpre? Ne probi ti krov, mogoče tebi prav. Kaj te ne? Odklopi ga od zadaj. Ne dela. Če to je na bateriji. Jaz bi me vrnil. Ta ne dela tamo. Pa to veliki. Evo, tipkaj. Oje, ne bo ti mater, presen piskat. Ja, ma prej nekje pisalo nekje. Gdje gremo, možda? Odprlo ga je. Zakaj to ne dela? Smanjkalo baterije. Jebova se rok. Vidite, dok ne smo napodili tam. A di jaz to snemam, veš? Nije se tako ga razvališ. A jaz to snemam, veš, vse dogajanje. A počniti na YouTube, kaj malo da. Nije, ma gled, na sve ne bi stari. Je čudara. Oj, ti gdje sve sprvno. Oj, ti je bilo. Rok, ti si podjao svoje. Koga ja? Ja, ali pa... Ja, pjednemo, ali pa... Ovako što ne bi kocku tu gledati? A majo neče. A gdje najdi grijalicu? Ja, tam doma. Vidi. Kupimo kamin. Zitak imamo 50 €. Puno še vedno iskaj po mojem. Vrlo lahko. Jebem ti kabel. Jeben kabel. Puš piše, puš. 5-9 se smeh. Mi 9. Ne, spremeni. Lej, puš. Ja, ono odhoda preko. Danes razbijem Joel. Veš kaj bom naredil? Ubit ću Boga u njemu. Ti je z nami. Kaj da? Se okutiš malo. Ma kaj si spet, stari? Evo tu može grijalice. Ja, ma ne vem, če kjera dela. Grijalica tle je najbolj mrzlo u cijeli trgovini. Ja, tam, če odprto. Tam na zimski vrh. Pogremo spet do unega sveta, da ne vem, če se je naveličal piska, pa ne kneš od neha. Yes, very nice. Nice mix, Vej, smrdljivi pingvine. To sem zdaj želel na Animal Planet. Smrdljivi pingvini. Da ti to lovil, le, mrda, a še mrda. Lega tega, ta steguje vrat ko A kobila. se tega kje jemo, napad noto rupo. Sad gleda nekom puhero. Ne smijemo se dotikat pači. Čakaj. Kaj snemaš? Ja. A? Smo tukaj, pa ti si ti, ki hodi tamo okoli, veš? Kao, pa mrežu že peška tribe. Ma jeste, za peška tetka mraza moram u pasmu nastaviti. Ovo meni upada u kutu. Reči še enkrat. A? Reči še enkrat. Vatikan. Še tudi prozor se odpre, ne? We are going outside. Bye bye. Hi. Yes, it's raining. Bicikleto? It's pushing. Gremo tu nekako se peni. Pivo se peni. Kaži, odpri. Ovo ko sneg. Evo ti na. Već.